dapat gamay ra gid kayo atong kanon kay nanatay protein. So on the side guys, we have dinuguan. Dinuguan is here. And halang-halang. And also, we would like to show you the famous Fatso Chicharon. So anyway guys, pag mag-order mo og lechon na atong mga dinuguan or halang-halang, it's your choice. So, oh my god. Rice. Gusto ka? Oh my god. So good. Ang paborito sa tanan ng ilalon, ribs. Lord, bahalag wa ko'y uyab. Basta na lang yung litson. Humot kay guys. Guys.
Kalami ba ni? Atong kilawan nila. Tinakuan. Perfect. Lord, salamat kay sa Fatso. Dalay ko ng Diyos. Tangtang ba? Thank you. Bahala ko uyab lagi. Okay na kay Kwan eh. Kanina sad guys. Alang pa. Para mainit pud ka. Bugnaw ya pimpitan ng mga tao. Thank you, Fatso. Thank you so much, Mr. Casey James Iduria and Maan. I love you guys. You made my day.